6.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunyi Nachi Ebraso see de SOMPA Kasiebo Ekoba simpri mo be mabakasiebo someone pay na kasiebo ifri SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase e SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 Adam Fopa Radio ewo Paris France Takwa SOMPA 101.1 Takwa de SOMPA 103.3 Tachima SOMPA 106.1 Sunyane SOMPA 98.9 Inkranza SOMPA 90.7 Doma eye SOMPA 101.3 Mankasimi Kingdom 106.1 FM Decoder so baby radio wono SOMPA FM ubenya ye Facebook page no ye SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube SOMPA FM Live. Your website here www.sompaonline.com. Kanish Urban Radio so obeti yenka and a Doma FM so 100.7 FM a Doma hinkro and a ubenyano. Ekoba simpri mo be maba woto adansi ho niema adopano nsia kasebo ne de sommo SOMPA kasebo midima for Herbal Center Dr. Tamodaso at the time ebeto yare ne so just hot kenke dokono 3 Ghana cedis pay hot tontina 74 misha T74 no wo munso ebelechidom and some of di esommo anopai dedi makotire no ebini nipa bi wo mode onimanyamfo Asam George ni din nam agigi sika prosifo achiwo na Lance Minister ye Honorable Ama Emmanuel Amakofibua wono so abamane se wo mo hwehwe aban sase a ye ton ema ankrankra adehia ye wo Cape Coast akura de kwantempo no so ba bia wo mo ye N1 highway ba ko ho no wo mo kasa pa sese ne yombubu dan no wo mo nya botre na enu achi no na NDC wo mo epanyini ba ko wono nso so akasa ye maame Hanabisiu we misramo we eye campaign administrator de Mark Kennedy Japan na ninsema wodi atudwane se wobi a wawo mrahye bedwam emfie de onu nan de obetimi akokon no anim. Office of the Special Prosecutor what the release bi aba na release what the aba no emu edo papa court nsemo nko na Brekum Traditional Council wo musu kiremu se Doma manhene Dr. Saje Force aduo yagima bedu a wotosum yenu ayensiesie bi a wanyi wo masutire ne wo mani anye ho ye bakwa amanone me wafa Donald Trump wo de ice fo ya na anwo mkwachi kenofori atai wo de bi ko Italy Olympics ase na wo mbusa se how NSMP kan we num ho ne de sumo se kasebo fi SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kasebo sumo no pai eyeme AKOSUA ago ABOAGYE mene obrempong na kwaku ampoma afei yansensem na se emfa emao na ye hyase e de free Cyber Security Authority wonu dwumadi a wonu madi na watwi mu wo mo abodwuma pa na o kopie mu e wo framantem mu ba bi e fro se vakpo e ho no kopie ye na wo koye no na nipa miensa bi a wo mo omoyo mo se wo mo ye ayi aswafo a wonu ahwe nkita de ensam so onunyamfo Samnate George wonu na wo mde din nam na ne nam mde nam ni nyina no ye fre bibi sextortion chese wo mutimi frɛ many departments yo benten one sende sabio sabempraduasa wadaja amfa amaye ne a na afi so no hyiame ha na yenye sei eno no wo de nam saa eno wo edi bu manfo edefa so nipa miensa eno achi momo fraud sister ni o London na wo de amanfo ne nam saa na wo ye na wafra wa wo se oh wunim me many a friend someone at Georgia me also for bring it on the ensam so ningo pram me na me mra se badwani wo ho and wo de bu manfo fa so saa na no na Cyber Security Authority no wo mo any CID for e wo Ghana ha se wo mo akabom akodi sa adwuman e wo vakpo ya me ne wo ka se wo mo achi sa nipa miensan na enimani mu ye yi no wo mo arrange sa nipa miensan nyina do makogina koto a wo mo gusu a wo mo ne mra no e ko ahye na no so ye sa bo wa mane se Cyber Security Authority for ye wo mo ne CID for mpani 42 pa no wo mo won kan ha no sa komo do mfifi wo mo kwachi alata fo miensan bi ya na san krom sa de ba kwa ka ho ya Ghana ni ya hono na ne fie landlord ya wo mo te enu omudi sebe nyambransem ene na nam so ama wosoafo yankasa wode nkratase aba monte so no chese no kure se nipa miensa na omudi kan de evakpo wo machi won sakomo no nso nipa nan wo machi won wo mu nyina no wo mo kan de atoso se Ghana ha no de ye ya yemye ye je manfo pa na ebom se wo ba na de adwembone na eba ye ba che odu agina mra na no
na mra ne wa ko ahye Meka wo say ekoba simprimo bema ba no pa no nsia kasebo na wotie fi SOMPA 106.5 FM akra na onobu Emmanuel Amakofibu aye osoafo hwensase na oba de agapade so no wode atodwa say aban sanse ye toma ankrankra no wo mu pensempensemu ehunu ne ebeboa ensem wode tudwa bra Professor Nana Jeno Poko Agiman awoya mampanyina bedi ekire kosra no na woni ne dinkita hodie ni mu no na wo chem se nipa bebre atoto nsase a eye aban dia etiese ye review ana ye pensempensemu ne ehunu se ampansa na wo mo etoye no eye kwampa so ana sese se wo man no esanje na ade. By the way, the cabinet has approved our recommendation that all public lands that had been sold are going on the review to make sure there's value for money and process audit was done. Those that didn't finish the process are automatically cancelled. And so we are going on to make sure that we implement to the letter the cabinet recommendation to give confidence to the people of Ghana that we are going to protect public lands. We are also working on other series of other recommendations, but one of the exciting good news is that the Lands Commission has always been struggling with how to digitalize records. You have heard the stories of files missing here, many times that I wanted to get my documents. Enia yeti ye Honorable Emmanuel Amakofibu a woya so for hwensase na oba de agapade so wona de sanse metu dwabra mampanyina bedi ekire ekosra no na ye ko mfifi mantamu na akwa akobon komo ne bi ho na ewekanan na ato nkran di amayen adehye ya ewo commander Edina Egwafo Abrem KEEA na wono motiti Cape Coast ene takrade kwantempo no mu mfifi ho no wo na aya press conference o ma friends and trafo eden samato manim se ade bi ko so mfifi ho a wo mo ni nye ho kra se na nsan big push project ya wo mo ye no wo mo ye ekwan abontane bi e wo san mfifi ho na wo ma akama buildings awdo bebre ya wo mo ebebu agu na wo mo kire se no kra project ne de ye pa na so dan be make ni project awdo be make ye no ase wo mo asada ye nhwehwe wani mu bi ene wo mo de make ye na eno a won centralfo nhye mu no ase no na ye George Kumsin ya ho no ena ye convener e de ma ekuei wo mo ani abre pa na bra na wo mo ne erekanan e bo nkomo no wo no nya abotre e chekire nsemu meet am o catch road in what side and side ma wo be market am pom bi so one question market na wo ye na se chere na was so maybe one market do you own do but what so from the middle to maybe open or be 150 meters you na your task all of a sudden your highway your friend highway people your friend also marking our bed highway for our market na ya be one task two or better test as a normal friend contractor and then kasa catch them there but one day the first one over there say highway for there we market there the entire the better road minister Misha na kasa no what say and there but no you kept no hand so kept no we George Kumsin ya ono na edi ensantrafo nhyiamu no anim na certain for Bakaya Sata Krade Highway wo ye dualization na no nko an wo mo kire se 73.6 kilometers ya 9 interchanges ene wom bridge nsamso makomako edu na footbridge nso makomako edunum na 20 kilometer service road na san hyehye mu a wo mo ye ne nyina eno na ade hye no a wo mfifiri ho ni bi nso kire se wo mo ye se kwan no benkum ni fa nyina no mbetete na ne nyina no pepepe ene wo mbetete nso mba ye aso wo mo te fa jafa na wo mo so kire ma dwen sei Wafa no sisi we one side until to me mu ndai de Ghana abrabo no odu bebi akukula ala abam pede wo favor obi no mu na wade obi no mu de waka obi no mu hye ano na no peye nyina ya so ye gina de no wo me yan ti bibi so until them da contractor na obada ti do du fa yan nyina ya do na something god na some go ya hana yeti de abana ba ye efani da na watching afana afa watchire mi kire he de obafa afana afa efidi ya ha me yeti ayinde ayena ya wo akwanfa we je ya akwanfa no wa abanyani anu na yenti asima ade ya do da na abanda wa mrim amoshe ma wasada we adehye ni bi ya wo no mo ewo commander Edina Egwafo Abrem na saa efifiri ho no nia ewo Cape Coast takrade kwantempo no ba bia big push project ni bi koso na wo mu yi kwan abonta no eno ma kire ma adwen akira bansa no
Me can we say a Koba Simprimo and KJC Company Limited. An upon Usia Cassiabona Wuti Fisumpa 106.5 FM Acra Dima for Heba Center, Ejineta Tana, Just Hot Kinso, Ejina Baba, Nathontina 74 mission so Abono Atanasie. Campaign Administrator Edema Honorable Kennedy Japan, Ayo Ura Charles Unyawon Tobisiu. What they are to just a former Assistant Central Mashebejani was Safata, so Bedi MPP and Nimdim Kunimdiaba. Now, what then Waba for Rebebre, Ede Aboa. Na de okan ni se obi wo ha wo nyansa na obi won so wo ahode obi won so wo sika na honorable Kennedy Japan de ne miensa nyina onyame e de acha no nti ye de ne kogina okon nani a e bese afata party no politics nzame ba asa na nyimu sika nyansa na hoze Kennedy has a combination of three. Number one, she's called Abwa party na I can be no so onya no kwa no they prove there why how do you prove your keke but why the more Abwa party no so within the society ma why so ekadam nzame nyina bia ne nyansen on no the parliament 24 years na mo 24 years in parliament or yeah defense and interior chairperson ana or yeah local government communications I think about 5 of them into why there wasn't two defense and interior na state no say chairperson or committee you are more like a shadow or release state secret bia MPPs are your own noka honestly the oath of secrecy bia anyo it tells you that he is a conformist that's all about what's in brains da Eni yeti ye Ayo Charles Unyawon Tobisiu where campaign administrator de ma honorable Kennedy Ohene Japan wono ene de sansem yetu ja sompa kasebo ye de somo anope na office of the special prosecutor warona kase wo chese nipa bi o ha wo mo adi dream yesusu se wo mo adi dream e de atia wo man no ntia wo se de wo mo gina mra na no na wo de timetable aba ya wo de manfo bebre ebe gina emra no ano na ne timetable wo de aba yi eno na edidi sui tie ni ye pa na chanso ni awon to bi si wo kasa ye kura ne huwom wo chese nyame ya dom a eda chena ya 29 free the Republic versus Kenneth Nanaya Ovoriata and 7 others wo de mbe gina court afei yewura bosumi edi animu ya eno so 2nd February 9 February 12 February 17th 19th and 23rd February ni nyina no one more day eno ye the Republic versus Mustafa Abdulhamid verse and 9 others wo mu nyina wo de mbe gina mra na no afei ewura aje ni mboate aje wo ne de ankwa de hyase nra ena wo mbesa akọ nyame adom eda chena wo mbesa aginam na afei eye chasonia wo ntobisi wa wakasa wie ye ene wo kwa kogina court na afei nyame adom a 3rd February ehonso 4th February wo besa akoginam na nyame adom a 11th February wono ano eno ye Republic versus Ibrahim Kofi Sesa and another wo mo so bokọ court 9th February eno ye the Republic versus Isa Seidu and 3 others na fe ya bohwi na yewura match bosumi no munso a 9th March pepepe no the Republic versus Ismaila Abdurrahman Stephen Yireru Engmen wono ka ho Patrick Seidu ana afi Andrew Kundari wo mu nyina timetable a every nyame adom a na de kuro ye ekosi match office of the special prosecutor wadu ho nyina mrada no na se mra no ne wo mko na se hyede a emra na buabo won na wo mo akire senti a enam wo nsa so na wo man no ehwere sikasa na ye twonsam no so no osabere machire ye boa date wono acting president Edema Brekum Traditional Council waye nsentrofo nhyiam no achem se Brekum no Domas two lands no enhya na se na no wo mote se Dr. Osaje Force adio yagema bedu a wotosumi no ye Doma hene ekoye clean up exercise bi ewo nkro bi a omo ehye Brekum ase wo bra nananom a wo mote adwemu no wanyi wo masutire eti wo mo chem se account tradition na se amamre akamfo ede yadwuma no nananom ne omamfo se yi wo masutire ansa na bibi bekoso won sase yi wo mo de no ase ena no achi ne traditional protocol so eche se wo hene bi ani ho kwan so obetimi akọ obi asase so akwakodi dwuma wo bra wo mo ama ne kwan ansa na wo yi bibi ete sa eti osarber machre ye bo data de atodwa se kwan adoma hene fa so mo be yensiesie no amamre ne amanne ne Brekum nhyehyeye no wabuso eti wo mo besre se won fa amamre ne amanne ne dwumadie nyina so ne mfa ne die ene asomdwe mapa emra ewo omo ne wo mo entem na niye pese ya kache na doma hene nse na sase no aye ni kuro no Brekum enka ho sanso na
dɔmaa nso anyi brekum asa enti amammerɛ biara wɔ brekum no anaasɛ akan amammerɛ ne sɛ sɛ ɔhene biara pɛ sɛ ɔkɔ ɔhene bi kuro so kɔdi dwuma bi a wobɔ di kan bɔ n'amanneɛ ka kyerɛ no nea wɔba bɛyɛ da a wobɛba ɔno nso sɛ bi a wɔ mmoa bi anaasɛ wɔ biribi a wobɛyɛ a sɛ wobɛboa anaasɛ bi a wɔnyɛ ready a waka kyerɛ sɛ bi a yɛnhwɛ na yɛnhwɛ time bi a ebi a wobɛtumi anaasɛ bi a ɛho hia anaasɛ ɛho hia na saa na amammerɛ ɛteɛ na ne pɛtɛ prɛsfoɔ mote aseɛ sɛ na naadɔma ayɛ no w'ani ka a moyɛ amanneɛ SOMPA FM so ama yɛn sɛ ɔba bɛyɛ clean up exercise enti ensem o sabere ma kire ye bo adalt o ye acting president ma Brekum Traditional Council di tu dwane se wo man hu hye wo hu ya ne se sa ensiesie no ekoso kasebo wutie free SOMPA 106.5 FM Accra I nam ye headquarters wo Kumase ene radio stations ahodo a ewo Ghana ene amonone ekoba simpri mu be maba na KJC Company Limited ne wo se adansie hu ne ma na kache na wo benya eti se ye na do se ye plywood se ye building wire se ye cement se ye iron say you roofing sheets ahodo oba wobenya adansie hu niam bebre ene o ma free consultation and a free delivery na no achi kura na de ba ko wo mu ne se abasobo a waje no Ghana ne amono ne do so bebre eti bra na ekwo ba simprim of ho bebo dondon na dondon ensawo o won krobata bebre bi wo pantan jo abense passe tano so entribu ho etimatim fomesa asaman kase wanchi to ase kasoa abijan kwanta achimodan nyina hini takorade sunyane kasoa papa se number 1 tachimai pokuwa se tantra hills kwashimai Iron City Boshem Bremai Akotemai adade ntam eho nyina wo won krabata wo ho a wo ye adwuma it is our friend no ewo 02043555040 02043555040 na wodem ekoba simpri mu be mabayete ne so na ya sorry Yeku yanim no na Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so chiachi wo se yare bia edi hene wo nipaduam se wo fa baabi na adwodwo ye se esisi yare wo kotodwe anasa diabetes anasa prostate issues ahodo no na wa ba Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so wo be ye wo ho adwuma nkasa hypertension anasa kidney failure bi anasa impo emane mema mo pa wo otimi boa ma wo ekire no na wa ba beda na se yare aye krankro nyina no Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so eye ho adwuma eti brane fa time ento yare no so wofrebu akwa gogo Kumasi abepie nkran pokwa se mayira en wo born nsisi ntese obi aduru ha pokwa se mayira pokwa se mayira Midimafo Herbal Center eno no Dr. Tamoda so say onyame be fa ne so de ayeresa papa ama ho eti frɛ no ewo 0244 774282 0244 774282 anasa 050 0727215 050 0727215 kan hunu say ayeresa papa o ma me wo papa wo nua bi wo so na wo yare afa no kɔ Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so na wonsa wo yare na just hot kenke eye dokuna eye hot eye 3 Ghana sedesepe eye dokuna ye tu ne wholesale na ye tu ne akwa koton eti se wo ye kenke sala wo ye obi a woton kenka enya afi na wo bete pentenkwa na afi wakodwoma kwakota buro na wo de akonika na wakwa yam nika ni bi wokura ya na ebi mu ofin ebi wa hana makoni akakaduro ni je na nyina wo eti bra wo to just hot kenke dokuna no a eye clean eye fresh ankasa eye hygienic enna na no so ede ene ye di yellow corn na vitamin A wo mu no ene ye di aye eti se wo ye na wo pedokron dia serve wo ho anasa event bia wedding wo pese wo ye kenke party a ni nyina no eye just hold kenke ene ye ne sa just bakery dome commercial bank nchen ho na wo betimi afa no 0256068832 eye 0256068832 na wodem anasa just bakery dome commercial bank echi ho no a wo kenke experience na ebe ye da na eye just hold kenke dokono be ye wo da eye just hold kenke se wo mo ye packaging na dokono no nkwa na wo mo ye nanso be se wo mo de hyeto no meko ne nkyenam eka ho no so wo be package di amount na se wo de stress bi anim hyeto na wo pe wo meko wo mo de be ka ho eti just hold kenke eye 3 Ghana sedesepe T74 tontina 74 mesha eno no ye nananom enyini chei efisetete dudo na no wamonom ne da bia ona na sori ya no pause mfa bi dudo no mame na wanom na no pa na wanom na bia wanom na numere eti da bia wo se ba akokora entu anka fom da na no na se ya frɛ no T74 titi dudo no ene ya ne te se aduro a eno no ye di DHC afra FDA agi atomu eti se wo na mpese obeyare basabasa wo na mpese yade betimi abo wato ha ye kanfo T74 tontina 74 mesha no ede ama wunya bia ebetimi
aboa wo yie T74 eduro no baby eton no bia obenya bia to se wo obi ekuro ton ho e chance na ewu wo obi anadwo bia wo dwonso saa be 10 times ansa na de ache wo obi a ulcer ena e ha wo T74 eduro no ene ye de ma wo Okanshi drug lane bi ho ena Kumase Ashton Colina Keba waiting your friends 024607348 027 024 607348 024 607348 and 05016288931 05016288931 na 74 Mr. T74 na wonso wode aye adwuma etiensama yedi kambobo bisu ede amamo no ebi enie nia yade wo efamu eye vakpo no nipa miensa wonu mkodi nyambransam sa wamu eye Sam George progressive watch won Honorable Emmanuel Amakofibua wo yosa oswafo hwensase ene oba de agapade so de atodwa so wo a yaton aban sase ama wo mu no wo mu behwehwem no manya value for money ensase kuro yayi ana wo mu de bi yakwan ewo KEEA emfinfini ho a adehia wo ho no wo mu sese ne wo mu ye demarcation no wo mu anye ne yie no na ye homesu na ye ba de bebe ne ye ba kwa Italy wo mu buafu pa wo mu se mi wo fa de ice fo wo ma antena America wo no ba Italy wo mbepede Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic ewo konoma boy here na Accra hanso so de wo mu ginamu ankasa ewo Spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time eba me hye ya me kan se yi ba kwin ani wayi me ensen bra sanya time eba me hye esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time eba me hye me kasa me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time eba mixture enye enunku de nanum oto a wontimi anidie no time eba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi answer se upeta meba mixture enu dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu tontonte yenum nsane efa adwen na efa adwen mpa say na nim say brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tonti na 74 yinso ya ye ne sensuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu etu phone 05016288931 and 0246073498 FDA agi adwadi nkratoyi yi atom
TV, Emma Aketiapa. Anokure Emma Aketiapa. Yɛde nsɛm no ɛkɔ akɔwie ɛwɔ amanone. Wa amanone nsɛm no nyame adoma bosumi a yɛbɛsim yɛ na Winter Olympics no ɛyɛ hyɛseɛ ɛwɔ Italy abrochima mu. Na ɛno ɛna yɛhu sɛ nkrataa bi ɛna na mmɔntene so ya ebi akɔpie mu ɛwɔ Italy. Sɛ Immigration and Customs Enforcement ICE fo wɔn mo akɔkye kanoforiata no. Ebi yɛde wɔn mo kɔ awɔmakɔ akɔboa ɛwɔ Olympic Games na ase. Ɛna wɔn mo current and former lawmakers here were Italy no one say since when any other ice for and eba Italy about Olympic Games so na etie for beka ya ba se bosumi kwa bosumi mienu ntamu ani shootings mienu bi akoso ewo Minneapolis mfinfin ho ama amanfo ho no obi anso no egugem ya wo say ni nyina ya ice for ye and edi say adwuman nanso wo mo kire say ice for yi wo mo dwuma wo mo kwa akodie no eye so simple enye so wo mo kɔ akwa bambo sama akwa Canton Cross ewo Italy ho na mo US wo mo diplomatic na ekɔ ho no e na wone kɔ akɔboa wo amoma ye adwuma afei wo mo bɛboa Italy fo na nkasa ama se bi nipa bi fa se bua kwan bi so na wo ba be di dwuma bi abeye dwirim bi wa kra se nipa kro no na wo ye atukɔtena bi na nso wo fa nyansa kwan bi ba beye bibia ensem fata na ice fo yi sans wo mo de immigration and customs adwuma na wo mo ye ntino no matimi aboa Italy fo no matimi ayo madwuma eno nti nyese e bia wo mba badwo madwuma ye de aboso na saa enkomo yi no spokesperson de ma Department of Homeland Security friend said Tricia McLaughlin one on the to SOMPA kase anim eno na nam so ma ya ba nan ekopie Italian Interior Minister friend said Matteo Piantidotti yekopie na kache emo che se no kure one US ambassador no wo Italy no friend said Tilman Fertitta one na hia amo aka kire na se no kure wo mo de ice fo yi bi ba ne mo mba ho mo ba no omo magi Italy fo adwuma enye eno nti sabre Prime Minister Giorgio Meloni wada wana na ice fo ba wo ba no wo mo matutu okura Kwantinti bia kopie kotie kase bono wasi free SOMPA 106.5 FM Accra na fire headquarters ewo Kumasi SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 Adam for Radio Paris France SOMPA 101.1 SOMPA Takwana no Takra de SOMPA 103.3 Techima SOMPA 106.1 FM Sunyana SOMPA 98.9 Enkwanza SOMPA 90.7 Doma SOMPA 101.3 Mankasim Kingdom 106.1 FM SOMPA FM Baby decoder no ewo no ubeko baby radio wana oni ye beko nakra na ena ye Facebook page na ye SOMPA 106.5 FM Accra na YouTube ye SOMPA FM live ye website ye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio wo Kanesh Market wo masom ena Doma FM ye 100.7 FM Doma Hinkro ena wo faye ekoba simprimo be mabana na KJC Company Limited anopa no nsia kase ye bona wutie ye no tontina 74 mesha ye T74 nie just hot kinki dokno papa ye 3 Ghana so de sepe Midima for Heba Center Dr. Tamoda Soa what the time ebeto yare so and some of ye ema mo anopai na posu binie ansa na ya sorry so enipa miensa ya chi won se wo mo de oswafo a ohwenkita wo de ensam so edin enenam ejijisika Campaign Administrator the Honorable Kennedy Japan ye Ora Charles Onia won tobisiu what the atu jase papa watram ra shebedwem efie duonu nan eno nti obetimi adi NPP anim na wadi o man anim Onia won tobisiu ye Office of the Special Prosecutor say wono ene nipa bi ahodo e ka ho no why timetable wadu om gina court Now, was very much rare that we acting president ma Brekum Traditional Council so a press conference. I watch him said Dr. Wasajefo was here dear Ajima Bedu Tosmienu. Ebe ye in CCB e won crash one was wobra when you almost to 20 I can and a fenso or may a mamrani a man and a mama Emma ho quinsa. It is said a bear some send an apple so he be a tessa woman and anoma him for beja asunte. Adishia yeah KEEA. One must say quina womu ye Edia Kotakradeno. Send your money market quino. Yes, I won't be catching one. Honorable Imano Amakofi Boyo Swafo Sensase and no bad dear Padia so on so dear to just say and Sansia ya banya dear Toma and Crancrano. One more baby pensing pins Simon and Semi or the two bra Professor Nana Jeno Poquajimo Yaman Penyabe de Equasrano. Wamonense Muno Italy Olympic Games no winter dear no shall say Yami Aduma Busumi enemy. I see for Kobia Italy for so Montiasi. Yeni edikasibu someone no pay a me dear Yami Shrano. AKOSUA ABOAGYE obetimi so afrem AKOSUA nshra mene medoba odoman komachi ame obrempong na kwaku ampoma